کسی کو من ناس دکن زانن کو از زو بزو علاجا درمان ناوخم یا جی ناخم شانسی و هبه یا جی وجی کاربم خطیخن وی کاتگوریه گلکی باشه ایجا دما کو مرف بلا سبب هنک حباند خوب تایبتی جی آنتیبیوتیکان مرف بخواه و دم فیده جی نادن مروان پریز جاران جی مرف شوبید که و بجن پوزه مروا هنک آف جیته مرف سرماد گرد یک سر مرف بره خود آنتیبیوتیکان وان نخوشین اوصاب چوچه که افکسیون جی مخابه به آنتیبیوتیک جی باش نابن مرف دوی کنگ آنتیبیوتیکان بخو همو هرگلی دنوچه میدانه کرم کن ام به هفرالی تماشا بکن آنتیبیوتیک جبو انفکسیون باکتریال بگوتنه کدن جبو التحاب و کیمیتین خوارن. دماکل گوری ری بازان نهن خوارن فیده جنادن انسانان. آنتیبیوتیک درنجی وایه وقتا انسان آنتیبیوتیکا دخو کمانا لاش انسانا وقتا تهم بری اوکا میکروبا دکوجه گره که به کنترل دکتر آنتیبیوتیکا نقطینن و دست بینک. Spor dibêjin gelekî kes ji ber ku antibiyotîkan baradayî dixwin êdî antibiyotîk feyde û tesîrê nade wan. O di ser de jî zirarê dide bedena wan. Ji ber ku antibiyotîk bela sebeb tên xwarin bi taybetî tedawiya nexweşên giran zor û zehmet dibe. Ez dibêjim bira ji ber xwe antibiyotîk ew nexwin. Mesela diçe bize kim etkeve diçe ez bê antibiyotîk baş nabim. Ev tiştekî pir ne baş e, ne xweş e. Yanlış yani tiştekî yanlış e. Ji bo ku antibiyotîk tesîrê merivan bikin divê li gorî raçeteya doktoran bên xwarin. Gerek her doktor tahliye xwe bike eger ku bakteri pêpêra bakteriye be wê çaxê bira antibiyotîk bike. Doktor gotibe sê roja bira bira hefteyek bira da roja nexwe. Gotiye hefteyekî bira ekuneke zû bernede zû zavcı devam neke. Çıka gotibe Musa.